Pravi kosač. A manje. Manje dugo. Dobro je to sve. Tata. To. Ti bi trebao samo da kosiš svake godine po jedno 10 dana. Svake godine po jedno 10 dana ti bi trebao samo. Samo u livadu je lako koš, to ovdje je zapisano. Ovdje kamen do zemlje, koš to tupi gdje treba. Ovdje je malo polegla, ja. Odlično je to, je odlično. Dobro, ispravit ćeš ti malo tu. Još i... Gdje je poleglo, znaš? Nekoga. To je odlično. A nije, ali... Opet... A to je crn, to nije livada, lud. Da. To nije livada pa da može do zemlje sam. Kamen dođe. Ja znam kad je livada, Ora. pa do same zemlje milina. Pa jeste, ne ostaje ni čast. Poštovani gledalci, čast mi je da vam predstavim moje roditelje i moju sestru. Ovo je jedna kratka životna priča naših roditelja. Da vam predstavim mog oca, Luka Rakočević, rođen u selo Majstorovina, Bijelo Polje, Crna Gora. A majka, Radojka Rakočević Devojačko-Bigović, rođena u selo Kobilji Do, Cetinje, Crna Gora. Pa da počnem sa ocem. Prvo, koliko vas je bilo ukupno djece? Majka naša izrodila je nas 12 djece, 6 muških i 6 ženskih. Težak je siromašni život bio na selu. Puno se radi od jutra do mraka, ali od svog rada živi se kako tako. A koje godine si tata otišao iz Crne Gore za Vojvodinu? 57. od 18 godina otišao sam za Vojvodinu tražeći posao da radim i zaposlio sam se u fabriku ulja Vital Vrbac. Radničke plate bez zanata bile su male. Kako ste vi saznali da je Australiji potrebno radna snaga, pa ste došli u Australiji? Pratio sam konkurs gdje ima bolji život i vidio sam u novinama da je Australija objavila konkurs po Evropi da je potrebna radna snaga. Onda je Evropa otvorila granice, ko hoće za Australiju, nije sporno, može ići. A koje ste godine došli u Australiju? Ja sam došao 70. godine u Australiju, avionom iz Austrije u Melbourneu, sa suprugom Radojkom i sinom Zoranom od 4 godine, u nadi da ću bolje živjeti. A gdje ste bili smešteni dok ste dobili posao? U Bonagilu bili smo smešteni, otale su nas raspoređivali po Australiji da radimo, u to vrijeme bilo je posla. Ja sam se zaposlio 71. godine u fabrici automobila Ford i radio sam sve do 91. A od 91. godine jesi li još negdje radio? Pa pomalo sam radio na građevini, a više puta išao sam na odmor u moje rodno mjesto Bijelo Polje, Crna Gora. S obzirom da si toliko dugo godina ovdje u Australiji, da se ponekad malo pokaješ što si došao ovdje, što nisi sa svojima? Ne kajem se što sam došao u Australiju, a ovu zemlju volim iz razloga.
Ako radiš, platite, ako ne radiš, isto ti daju, što druge zemlje to nemaju. I nije važno gdje živiš, no kako živiš. A sada da pitam moju majku par pitanja. Majko, kakav bi bio život, a se sjećaš kao dijete Kobilji Do, kako je bilo? Pa mogu da kažem da se više sjećam tog vremena nego sada, s obzirom da sam ostarala. Ali sjećam se, bilo je dosta pasivno mjesto gdje sam se rodila. Živjeli smo od stoke najviše, imali smo puno stoke i živjeli smo, otac nam je radio u rodniku. Rano smo ostali bez majke, tako da nije bilo baš lako, ali živjeli smo, baba i deda i nas gledali, deda je nas više gledao nego baba, zato što je baba bila bolesna od astme i nije mogla da puno ustaje, većinom je ležala, ali ja sam bila u to vrijeme 8,5 godina i baba je polako mene učila šta da radim, kako da radim i tako da sam brzo sazrijevala. A koliko si imala godina kad je tvoja majka preminula? Kad je moja majka preminula imala sam 8,5 godina, a sestra Danica je imala 3 mjeseca. A ja sam najstarije dijete u porodici, posle mene su bili 4 brata i sestra Danica najmlađa, koja je umrla posle 3 mjeseca mamine smrti. I šta se posle toga desilo? Pa šta se desilo, radili smo što smo mogli kao mali, sve što smo mogli mi smo radili, pomagali džedu, baba me učila kako da perem suđe, kako da čistim krompir, kako ovo, kako ono, sve sam radila, morala sam vrlo mlada da muzem i krave i ovce i koze i da pravim sir i mlijeko i svašta nešta i da kuvam i tako, braća su više radila vanjske poslove. I tako smo živjeli, odrastali, otac nama isto je učio je na one naše seoske stvari, da budemo dobri ljudi, pošteni i tako. Ti si, majka, znači bila prvo dete, najstarija? Ja sam bila najstarije dete, moj otac se oženio prije vojske i kad je došao kući ja sam već prohodala. Aha, a koliko je pokojna majka imala godina kad je ona preminula? Moja majka je umrla vrlo mlada, imala je 30 godina kad je umrla. A šta je njeno devojačko prezime? A njeno prezime je Stevović i ona je rođena u Cucama, to je mjesto kod Cetinja, mjesto Kobilji Do, a njeni su svi otišli 48. kao kolonisti u Vojvodinu, ona je već bila udata i tako je ostala u Cucama u Crnoj Gori sa mužem i nama djecom. Jesi mogla da ideš u školu, s obzirom da je to pasivno mjesto relativno u ono vrijeme? S obzirom da je bio rat, 44. se skoro završio i u to vrijeme nije niko pošao rano u školu, zato dosta smo kasnili, a moja braća su išla u školu, otac mene nije htio da šalje u školu jer sam morala da budem kući i da radim kućne poslove i tako, ali ja sam vrlo voljela školu i uvijek sam bježala. Aha. I tako da sam ja isto bježala u školu i završila sam prvi i drugi i treći. Drugi i treći završila sam u 1 godinu. Aha. Moga su oca molili, u to vrijeme zvali su se direktori škole, dolazili su sa Cetinja da ga mole da me puste u školu jer sam bila vrlo dobar đak, ali tata u to vrijeme govorio tako, nije samo on, nego i mnogi drugi ljudi, ja sam žensko i udaću se, ne treba mi toliko škole i šta ja znam, tako da sam završila samo 3 razreda osnovne škole. Razumijem. A kako izgledalo, znači, dan jedan u Kobilji Do, znači su braća ranije otišla u školu, pa ti si morala vjerojatno nešto da poradiš po kući? Pa ja sam morala rano da ustanem, da napravim doručak, da napravim što sam morala da napravim i onda su oni rano otišli, ali ja sam pobjegla za njima i stigla sam. A oni su koliko ranije otprilike? A možda 20 minuta ili pola sata, a tačno mogu da baš odredim. Ali da li je blizu bila škola ili koliko je daleko bila škola? A nije bila blizu škola, to je bilo preko brda, bilo je možda 1 sat, možda i više. Preko zime je bilo i više.
Znači sat vremena peške do škole? Pješke je samo u jednom pravcu. U jednom pravcu. I Da. kad je zima i sneg? I kad je zima i snijeg, onda je bilo mnogo teže i više se vremena moralo uzeti da dođeš do škole. Hteo sam da pitam samo jednom prilikom, sećam se da si pričala meni i sestri da nekako ne postoji neka fotografija tvoje majke i u ono vreme se nije slikalo u selo ili kako je to bilo? U to vrijeme se nije puno slikavalo. Ja se samo sećam da je imala ličnu kartu i nemam slike od majke i nema niko ni od rodbine i nema majčine slike. Ali sećam se svih detalja što se dešavalo i kad je moja mama umrla 2. avgusta, to je bio Sveti Ilija, ja sam držala moju malu sestru na rukama i tako se sećam tijek teških stvari koje su se dešavale kad je moja mama umrla i bilo je tužno i mi djeca možda nismo znali da je žalimo u toj mjeri kao kad smo bili mali, ali kasnije je puno nedostajala kad smo gledali drugu djecu, imaju majke, naše majke nema, ali s obzirom da smo imali drugu majku, što se tata oženio posle 2,5 godine, ona je nas čuvala i pazila i bila je dobra žena prema nama, tako da ja nemam da kažem nešto loše za nju, samo ono što je najbolje i najljepše. Sećam se da si pričala i meni i sestri kako je ona veoma bila strašno pažljiva i dobra osoba i da je uvek gledala da ravnopravno sviju. Koliko je djece posle toga? Moja druga majka imala 8 djece i bilo je jako teško za nju, ali ona nekako odoljevala svim tim teškim seoskim poslovima. Samo, znači 8 i vas je već 5? Da. Znači, velika porodica. Velika porodica, ali nažalost umrlo je i njeno 3 i od nas prve majke 3, tako da je, dosta su svi mladi pomrli. Najviše me pogodilo kad mi je brat došao iz armije od 20 godina i 15. dan poginuo. Teško sam to preživjela, ali život ide dalje, mora se živjeti i dalje i tako, ali ostanu ti neki teški ožiljci, kako da bih se ja izrazila. Samo se vratim jednu stvar u vezi rođenja. Kako se ja sećam, ti si rođena na dan Svetoga Save, je to tačno? Jest tačno, ja sam rođena na Svetoga Savu, ali imala je baba moja i strina moja, smo se raspravljali koja će da da ime i na kraju baba je htjela da da ime koje sam donijela, bila Savica, ali pobjedila je strina i tako da sam ja dobila moje ime Radojka. A da li su te odmah upisali kada što je selo? Pošto je to bilo zimsko vrijeme, januar mjesec, padaju veliki snegovi po 2 metra, pogotovo tamo gdje sam ja rođena, Kobiji do i Pusti Lisac, tako da je tata me prijavio u aprilu, pa se ja vodim 5. aprila. Aha, znači na papirima je jedan datum rođenja, ali stvarni datum je na Svetog Save. Jeste. Aha. Da li je bilo mnogo siromašno ili je bilo dovoljno hrane i takve stvari? Što se tiče hrane smo imali izobilja, imali smo i sira i mlijeka i kajmaka i mesa i svega smo imali, pošto smo držali veliku stoku, ovce, koze, krave, sve smo imali smo i povrća i svega, a nismo imali dovoljno voća jer to je dosta pasivno mjesto da voće ne uspijeva, ali s obzirom da je tata uvijek bio tu da nabavlja i voće, donosio je i sve što je bilo u njegovoj moći da ne bi osjetili neku prazninu, kako da kažem i tako. I onda, koliko si majko imala godina kad si rešila da napustiš Kobilji do? Pa ja sam imala 19 godina i ja sam pitala moga oca, tata, ja hoću da idem da vidim moju babu, još ona je bila živa i ujake i tetke. On se baš nije slagao sa svom idejom
s obzirom da ja bila žensko, možda se i plašio i šta ja znam, ali ja sam njemu jednog dana rekla, tata, ako ti mene ne pustiš, ja ću pobjeći. I tata je mi imao kuda, onda me poslao sa jednom njegovom rođenom strinom, Janicom Pigović. U to smo vreme putovali sa onim Čirom, vozom preko Sarajeva i ne znam ni ja kuda i došli u Vojvodinu kod moje ujaka. A ova baba, to je znači baba sa tvoje majčine strane? To je baba, a moja je baba sa majčine strane, a baba s kojom se ja doputovala, to je rođena strina moga tate. A ova baba s majčine strane, kako se ona... Moja baba s majčine strane, ona se zvala Krstinja. A prezime? Stevović. A, znači ti si otišla kod svoje babe Krstinja Stevović u Vojvodinu. Jeste, i ujaka. U kom gradu u Vojvodini si otišla? U Lovćencu. Moji ujaci su bili oba dva vojna lica, stari ujak je bio veći oficir, mlađi je bio mlađi oficir. Moj stari ujak za vrijeme rata izgubio oko na Suteci, ali oba dva su mlada umrla. A sada te pitam, kako ste se upoznali vas dvoje? Ja sam bio samac, radio sam u fabriku ulja Vital Vrbas. Ona je došla kod svoje rodbine i tu smo se upoznali i tu je ljubav pala. Ja sam ovoga supruga upoznala, imala sam stričeve, očeve, rođake u Vrbasu i došla sam kod njih. U to vreme sam mislila da se vratim nazad, da posjetim moju braću i oca, ali postavilo se da sam upoznala moga muža na luku. Moja snaja od moga strica, ona je došla kao, ajmo da idemo da donesemo vode, a tamo u Vrbasu ima jedna žuta voda, kao sumporava, što su govorili da je zdrava ta voda. I onda smo tamo išli, a oni su se dogovorili bez moga znanja i tamo sam prvo njega upoznala. A znači ona te kao malo prevarila, kao malo trik? Kao malo me prevarila, ajmo da donesemo vode. Moj suprug me vidio, ja njega, ali nisam uopšte imala nikakvu, nisam ništa znala, nisam ništa osjećala u tom momentu. Poslije on uzeo moju vodu, išao je s nama i došli smo do moga strica. I tako da je to odavde počela ta naša ljubav. To je prelepa priča, prelepa priča. Onda, naravno, ste venčali? Nismo se odmah vjenčali, nego smo se vjenčali prije nego si se ti rodio na jedno mjesec dana. Kumovi u opštinu su bili Koprivice, Pavle i Konija Koprivica. Mi smo se vjenčali u opštinu, pa smo uzeli kumove Nedoviće, Radoljica Nedović i Slavka Nedović. I tako da smo se vjenčali i tebe krstili u Vrbasu. U crkvi? U crkvi. A, fino. A gdje se moj brat rodio? Moj se sin rodio u Vrbasu i posle 4,5 godine skoro napustili smo Vrbas, došli u Australiju. Mogu samo da pitam, je još neko s vama krenuo? Krenuo je moj brat od strica, njegova žena i sin, ali oni su odostali u Suboticu. Znači krenuli s tobom s namjerom da dođu u Australiju? S namjerom su krenuli i odostali, ali mogu reći kad smo mi kretali za Australiju, onda nije bilo da se kreće iz Jugoslavije, morali smo ići u Beču. A s obzirom da je moj muž radio u uljaru, male su plate bile, nismo imali sredstava da putujemo, pa smo prodavali po kućanstvu, televizor, kombinovanu sobu i takve stvari, tako da bi imali para da bi otišli tamo, da se pregledamo da li smo sposobni, da li smo da krenemo za Australiju. A to je bilo u Beču, znači prvo? To je bilo u Beču. A znači iz Jugoslavije za Beč, za Austriju i tamo pregled, a Australija u ono vreme znači nudila kartu i smještaj i sve to? Sve, Australija, sve, za $25 odašnjih smo mi došli pojedinačno u Australiju. A, okej. I znači taj vaš, da dobio rođak ili prijatelj što nije došao? To je bio moj brat Osrica. Aha. I znači on je krenuo, ali sudbina mu nije dala i on se vratio, nije hteo. Ali ja kad sam došla u ovoj zemlji prvo 6 mjeseci, da sam imala sredstava, odmah bih se vratila. Znači otac je prije objasnio da
da ste prvo sleteli u Sidnej, je tako, ili u Melbourne? Ne, sletjeli smo u Sidnej, iz Sidneja smo došli u Bonagili. Znači Bonagila to je grad na granici Viktorije i Novog Južnog Velsa, tu negdje na granici, ali on je u Viktoriji, znači kao jedno prihvatilište Bonagila, dobro. I tu smo bili 21 dan i onda smo ko je gdje htio da ide, mi smo bili čuli od drugih ljudi koji su bili tu da je bolja kao klima u Sidneju i mi smo otišli u Sidnej, ali naš gazda koji je bio u Jugoslaviji i tamo gdje smo živjeli kod njega, on je došao isto u Australiju, mi smo čuli da je on ovdje u Melbourneu i u ono vrijeme nismo mnogo poznavali, nismo znali ni jezik ni ništa i mi se opredelimo da dođemo u Melbourneu. Premda možda smo napravili grešku zato što jeste bolja klima u Sidneju, ali tako je bilo. Da, a u stvari niste došli u Melbourne, nego oprilike nekih 70-80 km od Melbourna, jedan grad, Geelong. Jeste. Znači u Geelongu. Jeste. A samo da pitam, ko je došao do ideje da se uopšte krene iz Jugoslavije za Australiju? Da li je to otac moj, Luka? Pa više sam ja naginjala, ali i on je u tome pomogao i tako da smo došli zajedno i odlučili se na taj korak i tako. I sve u svemu sada kad, evo, dosta je godina prošlo, bi savjetovala drugima da krenu tako u tuđinu, u drugu zemlju ili da ostanu? Šta je plus i šta je minus biti? Ima tu ni plus i minus. Koji su plusovi? Pa plusovi su neki što čovjek može bolje da zaradi, da dođe do nekih boljeg sredstava, da kupi kuću, da kupi auto, a drugo, minus su za nas koji nismo školovani dovoljno, ne znamo dovoljno jezik, onda te muče nostalgija, patiš za svojom familijom, jer svi ostanu, ti se ovamo i onda nekako, ne znam šta bi rekla, ali s obzirom da stigneš porodicu i ja sam rodila čerku Vesnu 83. godine, bila sam 39 godina, s obzirom da se ti puno želio da ima brata ili sestru. Eto, rodila sam moju čerku Vesnu, sad sam ponosna na obadvoje vas, školovani ste obadvoje, imam 7 unučadi krasne, imam od tebe 4 unučadi, 2 sina i 2 čerke. Od moje čerke imam 2 sina i čerku, da ja sad sam ponosna baka i ponosna majka. Svi ste mi, hvala Bogu, dobri, pošteni ljudi i sutra da umrem ja ne žalim. To je lepo čuti. Ja samo znam da je to, znam i da sestra moja Vesna isto tako misli da stvarno možda kažemo da smo kao djeca osjetili stvarno toplinu i porodičnu ljubav i od tebe i od tate, ja tako mislim, a ti, sestro? Slažem se s tobom, brate. A da te pitam, majko, gdje si sve radila u Australiju kad si došla? Znam da si na mnogo mjesta. Posvuda sam radila sam i u tekstilnu fabriku, radila sam i u fabriku automobila, radila sam i u fabriku cipela, radila sam i po farmama i svuda nešto, svud sam radila i tako. Ja bih samo da pitam oca, tata, šta te navelo da im primjer, kako si znao da mi daš instrument, da se bavim ja s muzikom? Niko u tvojoj familiji svirao? Niko. U mojoj familiji niko ne svira, ali ja sam tako odlučio. I koliko si imao godina, brate, kad si prvu harmoniku dobio? Pa ja mislim, to se sećaš? Ja znam da mi je tata kupio, u stvari zajedno, da je. I majka i otac. Ma tu je više tata učestvovao. Je više starije. Ja mislim da sam bio koliko, možda 5 godina, tako nešto. Sećam se, imao sam jednu malu harmonikicu, više kao igračka je bila. Sećam se da je bilo u Geelongu gdje smo živjeli, bilo je ono kao svake godine imaju
Konačno oni imaju ringo, špine i šta ja znam, kao neki festival. I ja sam, sećam se, išao, gledao, bili su oni motori mali i to sam malo kao, ajde da probam da vozim, međutim nisam bio dovoljno vešt, pa da sam ga sudario, ne znam. A otac je bio pametan i on, znači dao mi je da vozim taj motorčić mali kao dete, on je mene uzeo i idemo kao šetamo, bile su izložbe i tu je bila ta neka mala harmonikica i ja, dete, šta ja znam, ja to više gledam kao igračku, tata ja bi to, a on kaže nema problema, tata će to ti kupi, ali pod jednim uslovom. A šta je to, tata? Pa da ideš u školu da učiš kako da se svira. A ja sam samo hteo tu igračku, pa sam rekao u redu je, nije problem, iću na časove, i tako da posle nisam imao kud, morao sam da idem na časove. Ako dijete, izvini, straga, na primjer kada ja kažem moraš, a dijete sluša straga da ne... I kasnije se... I prihvatio stvarno. Kasnije se sećam, možda sam imao 15-16 godina, kad sam već malo više znao, roditelji su u ono vreme iz Italije, iz fabrika Dolape, naručili jednu stvarno profesionalnu harmoniku. U ono vreme je bila dosta skupa, kao jedno dobro auto. I to su mi kupili kao prvu profesionalnu harmoniku. Dok obavljam ovaj razgovor, lepo je znati da moj tata, znači, ima 82 godine, majka je sada 77, a ovo je već, znači, maj 2021. godine. Htjela bih da pozdravim svu moju rodbinu gdje se god nalazi u svijetu i sve dobre ljude i da poželim svima sreću i blagostanje i da dođu bolja vremena, da se ne dešavaju ovakve stvari kao što se sad dešavaju, ali ja se nadam u Boga da će to sve biti dobro i da će se ova situacija popraviti svuda u svijetu. I eto, ostarali smo zajedno. I završena životna priča sa poljubcem babi. Dobro, eto, dragi gledalci, to je jedna kratka priča porodice Rakočević.